بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urmattu Allah Taala'nın jarçılары. Ova Allah Taala'nın jarçılары bolğundu da. Jarçı dep elibizde jar salıp kimdir biri toyga, kimdir biri aşka, dağı biri kumanıç je bolboso kaygıga çakırgan jarçılar bolot. Bul ezelten elibizden kanna singip kalgan söz jana salt. Alemi bugünkü jarçılar alar Allah Taala'nın jarçısı. Allah'a çakırıcılar. Men uşul Allah Taala'nın jarçısı dep eseptelgen azançılardın jarçılardan büt bardığın Allah'tın sözü bolğon azan menen Allah özü buyurgan namazga çakırıp kalışыңar menen çın жүрөгүмдөн куттуктаймын. Baştalgan iştin etegi soňu da bolot demekçi. Mından bir kança aylar murda Oş oblastınan atayın birinci jolu bizden Kırgızstandın tarihinde Oş Muhammed Umar qoomduk birikmesi atayın şımalanıp azançılardın jarışın başladı. Oblast aymaqtardı kıdırıp oturup terilip bugün Respublika boyunca azançılardın jarışının jıyıntığı. Hudaydın tuş kılgandığın görün. 27 müezzin azancı 27 aprelde İslam dünyasını tanımal bolğan İmam Es-Serakhsi atındağı Borborduk meçitte bugün jıyıntı azam bolup atadı. Eger baykasaňyzlar jana tam beri aytyp atkan müezzinlerden, azançılardan azanı ayabay göңül burup, uğup, mani bergen kişige azandın sözlerin egerde eseptep kele turgan bolsaňyz, bul 50 söz. Allahu ekber, Allahu ekber degen bul daröle 4 söz. Geyinde uşintip. Ar bir sözün eseptep keseňiz, La ilahe illallah degende 50 söz menen tolukta bütület. Ma hiye delale min zalik? Azandın 50 söz menen toluk bolup bütüşü jana 50 söz boluşunun sırem nede? Nahnu na'lam ennel hasene bi 10 amsaliha. Ayatlarda, hadislerde okup uqqandarыбыз var. Allah Taala bir jakşılıka 10 sowap bererin. Dalil menen. Bir gündögü 5 jolu aytılgan azanga 10'dan sowap berile turgan bolsa al 50 sowap. Ey müezzin, senin sowabın gününe hiç kimge teң kelgis, hiç kimin sowu saga teң kelgis bolgon gününe 50 sowaptan azanıňa ele alıp turasың. Ankene Allah öz ayetinde Estağfirullah. En'am suresinin 160. ayetinde. Men jaa bil haseneti felehu 10 emsaliha.
Kim bir жақсы iş жасаса, аға Аллах Таала ар біріне 10-дан сауап беріп, еселентіп береді. Bir айтқан бағымдаттағы азаныңызға 10 сауап аласыз. Анын ар бір тамғаларына дағы 10-дан сауап аласыз. Жада қалса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бұл аятты тастықтап бекемдеп пайғамбардың хадисін оқың. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت الصلاة намаз фарз болған учурда пайғамбардың айтқан хадисін қараң. هي خمس وهي خمسون رواه البخاري. имам Бухари риwayat қылған. Сүретті 5 уақыт намаз болғаны менен, бирок алғашқысы 50 уақыт намаз болып бекітілген. 5 уақыт намаз оқысаңыз, ар біріне 10-дан эле сауап алсаңыз, анда сіз 50 уақыт намаздың сауабын аласыз. Субханаллах. لأن الله يضاعف الأجر الحسنة بعشر أمثالها. Аллах Таала сауаптарды еселентіп береді. Bir жақсылық ішке 10 сауап береді. Қағылайын азаншылар. Biri ırdayt eken, biri eldi güldüret eken, biri tigintet eken, mıntet eken dep mikrofon ozuna takap, zaldı jar birgedey olup, şaytani nerselerge çakırıp жүрген jarçılar dağı жоқ емес. Алардын алдында силер, ey қағылайындар, Allah Taala'nın bir jana бар ekendигин дана тастықтап, анықтаған намазға чакырамыз силерди деп, Аллах Тааланын жарчысы болгонуңарга сүйүнгүлө. Урматтуу азанчы, сиз айтып жаткан азан, Кур'анда эмне деп келди эле? Жана канча жолу? Кулак туруң. Al-adhan kam marra warada fil Qur'an. Adhan деген сөз Qur'анда кайсыл жерде анан канча жолу келген? Көпчүлүк адамдар азанды укканы менен айтканы менен анча маани бере бербейт. Жада калса Qur'анды шырылдатып окуп бара жаткан хафиздер дагы маани бербей калышы мүмкүн. Анткени маанисин билбегендиги үчүн. Келиңиз анда аз гана байкоо жүргүзүп көрөлү. Kelimatu azzana, azan aytты. Azan aytты деген сөз Qur'анда экеле жолу келген. Экеле жерде. Wa kelimatu muazzin, жарчы, азан айтуучу деген сөз дагы Qur'анда экеле жерде келген. Azzana, azan aytты деген сөз экөө, muazzin, azanчы деген сөз экөө, төртөө болот. Карап турыңыз. Estağfurullah. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. صدق الله العظيم. Beş eli tozok eline kayrılıp Rabbimizden bizge ubada kılganın anık öz közüz menen körüp kuvanычыбыз koyunubuzga batpay şunçalık töbüz kökkö jetip emne deribizdi bilbey turabız. Rabbingerdin silerge ubada kılgаны dagı anık gelgen jokpu? Anık geldi de turabı dep beşikler tozokuluklarga süylep atat. Alar qalu na'am. Ova deşti.
Жамандарга тозок дедиле, аларга тозок болду. Ошондо фааззана муаззин, bir jarчы жар салды деп атат. Bir azan айтуучу azan айтып эскертти. Мынеке Кур'анда. Арaf сүрөсүнүн 44-аяты. Кийинки сөз. Estağfurullah. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Sadaqallahul azim. Kaçan gana alar Yusuf paygambardın buyruğu menen öz kaptarına idişlerini buğdaylardı toltura salıp emi gana kaytuğa kamını vatkanda Yusuf paygambar bayqatpastan alardın bürösünün buğday salgan idişinin içine buğday salgı çömüştü koşa salgıla dedi. Yusuf paygambardın jatındaş kandaş ata enesi bir bolgon bir tuğanının buğday salgan kabının içine buğday salgıç çömüç koşa salındı. Oşonda toktay turgula. Sizler çıkıp ketesiңер azır alarыңарды alıp. Birok buğday salgan bizdin çömüç yok. Dep azzana muazzin. Oşonda bir jar saluvçu şintip jar saldı. Men ayatlarga toktolup atam. Emi törtö, şintip törtö boldu. Azan jönünde aytılgan söz törtö boldu. En akırkısı. Kelimetü azzin, azan ayt, çakır, jar sal degen söz Kur'an'da bir ele jolu gelgen, buyruk etişmenen. Qarаңыз, Estağfurullah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. İbrahim peygamber kançan gana Ka'ba'nı kurup bütkönden keyin Allah Teala "Ezzin, jar sal, azan ayt, jariya kıl" dep atkandığı. Siler bir gündeki 5 vakit namazды elge jariyalap atasыңар. Ubagında okup kal. Allah Teala'nın merim, keçirim eşigi daim açık dep. Oşentip azan degen söz ezzene ötkön çak menen muezzin esi bolup, ezzin buyruk etiş bolup baарын toptogondo 5 ele jolu kelgen. Bul degeni 5 jolu azan degen sözdün gelişi bir gündögü okula turgan 5 vakit namazdın bar ekenin Allah Teala asmandan tasıktap berip atat. Eger baykasaңыз Arap tamgası 28 tamga menen bütöt. Aliften te yağa çeyin. Bul tamgalarda Allah Teala özünün sözü üçün uşintip jarattı, tandadı. 28 tamgadan Kur'an'ın içindeki uşul 30 bölük Kur'an 114 sürü büt bardı uşunun içinde. 28 tamga aralaşıp baştalat jana bütöt. Azan aytып atkan kişinin azanın egerde tetratqa jakşılap жазып azan aytılıp atkandağı katışkan sözdördü egerde eseptey turgan bolsoňuz hal ustuhtima kullul hurufil azan am ustuhtima huruf muhaddada 28 tamganın bari azanda katışkanbı je belgilүү ele tamgalar katışkanbı. Albatta belgili gana tamgalar. Azanda qaytalanbay birden aytılgan katışkan tamgaların sanı 17. Subhanallah. Kançalık kazgan sayın oşonçoluk Allah'tın ökümüne başı yigin geledi. Argastan başı bük çıgılasın. Azanda qaytalanbay birden katışkan tamgalardın sanı 17. Jakşılap uğun. Elif, lam, ha, kaf,
ba, ra, shin, dal, nun, mim, ha, sin, vav, ya, ayn, sad. En akırkısı fa. 17 tamga. Subhanallah. Bul 17 tamga жөндөн 17 болуп калган жери жок. Аны Аллах Таала өзү калады 17 болушун. Эмнеге? هذا العدد ماذا يدل؟ эмнеге 17? إنه عدد الركعات المفروضة في اليوم 17 ركعة. Анткени бир күндөгү окула турган намаздардын фарздарынын эсебин эсептей турган болсоңуз, анда ал 17 рекет болуп эсептелет. Багымдат 2 рекет фарз. Бешин 4 рекет фарз. Асыр 4 рекет фарз. Шам 3 рекет фарз. Куфтан 4 рекет фарз болуп, жалпысы 17 рекет. Субханаллах. Мындай назик тизмекте тартиптетилген мыйзамга албетте баш ийесин. إن الله اختار لحروف الأذان ليركب هذا الكلام الرائع. الأذان من اللغة العربية 17 حرفا وجعل عدد الركعات المفروضة في اليوم 17. Allah Taala özünün namazı bolgon ibadatка çakırla turgan azanды jarıyany elge uguzuş üçün anı bütün kılıp 17 tamgany katıştırıp tüzüp koydu. Al 17 tamgalуу 17 tamga menen tüzülgön azan bir günde okula turgan 17 rekеттүү farzdarga gana aytılат. Subhanallah. Egerde insandın жазышы, анын түзүшү менен болгондо сөз түрдө мында бир кемчилдик тапсак болмок. Аллах Таала өзү түзгөндүгү үчүн эч кандай кемчилдик таба албайсыз. Эч кандай. الأذان يرفع على مدار العام. Azan sekund tokтобой, жыл бою айланып айтыла турган айбада. Секунд токтобой, жыл бою, жыл 12 ай айтылып тура турган айбада. نحن نعلم أن السنة 12 شهرا. Biz bilemiz bir yılda 12 ay bolsa. كما قال الله تعالى في آياته. Allah Taala öz ayetinde aytkanda estağfurullah billah. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. Asman menen жерди Allah жараткандан баштап эле Аллахтын кетебинде жыл санагы 12 ай менен түзүлгөн. 12 ай. Аллаху акбар. Bir жылда 12 ай бар. Бул 12 деген цифра жөн эле келип калдыбы кайдыгерликтен? Жок, жөн келген жок. Мунун дагы аябай таң калыштуу сыры бар. Эсептен. Allahu akbar, Allahu akbar. Bir. Allahu akbar, Allahu akbar. İki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Dört. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 6. Hayy alas-salah. Hayy alas-salah. 8. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. 10. Allahu akbar, Allahu akbar. 11. Akırkısı. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. 12 söz. Allahu akbar. Bölük sözleri her biri birden hesaplanıp 12. Subhanallah. 12. Bir yılda 12 ay bolsa her bir ayga, her bir aydın ibadatında tete bol oturgan birden söz. Eğer bayqasak
Аллахтың ибадатына чакырып жатқан азанчылардың бұл сөзі жыл бойы анын өмірі өткенге чейин секундтап жер шарында бір тынбай айланып атат. Бары Аллахты арулап мактап атат. Елестетин. Мындан өткен дагы бизге кандай далил керек? Дагы кандай чакырык керек? Дагы кандай улуу ибадат керек? Жыл бойы ушинтип азан айтылып турат. Качан кыяма башталат? Эгерде жер бетинде азан айтылбай калса. Эми көңүлүңүздөрдү кызыктуу бир нерсеге бурам. Ахир мaqta fi hadal azan. Azandагы эң акыркы сөз мәху. Ал эмне? Баарыбыз билебиз. Ал ла илаха иллаллах. Кем адад хуруф ла илаха иллаллах? La ilahe illallah деген сөздің тамғаларының саны қанша? Әлбетте 12. 12 тамға. Субханалла, 12 тамға. 12 айға тете бола тұрған. Әр бір тамғасы керек болса, бір айдың ибадатына тете бола тұрған сөз. Бұл Аллахтың алдындағы ең мықты мыйзам, инсан үшін түзіліп қалған адашқыз, ешбір қиышығы жоқ, мықты мыйзам. Таң қалбай қоя албайсыз. Азан 12 сөзден, бөлік сөзден тұрып, 12-сі ла илаха иллаллах. Ең мықты сөз, ең ақырқысыдағы, ең мықты сөз. Баштыдағы ең мықты сөзменен башталады. Қантеп? Аллах деп башталып, ең аяғы Аллах деп бүтөт. Аллах менен башталып, Аллах деген сөз менен бүтөт. Андыктан азанчылар силердин өзүңөрдөн, тилиңерден айланса болот. Эгерде силер күнөө иштен өзүңөрдү тыйып эле жүрө турган болсоңор, анткени силер Аллахтын аты менен баштап, Аллахтын аты менен сөзүңөрдү токтотуп атасыңар. Ал эми ла илаха иллаллах деген сөз ал пайгамбарлардын баары айтып келген эң мыкты сөз. Анткени аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү тастыктаган. Эмне деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Хайру ма култу ана ва набийюн мин qabli ла илаха иллаллах" раваху ал-Бухари. Мен жана мага чейинки пайгамбарлардын эң көп жана эң мыкты деп мактанып айтып келген сөзү ла илаха иллаллах. Кагалайындар. Пайгамбар өзү мактанып, пайгамбарга чейинки пайгамбарлар даңктанып, Аллахты даңктап, мактап, арулап келгендеги эң мыкты сөз силердин тилиңерге насип этти. Шүгүр дегиле, сүйүнгүлө. Өзүңөрдү өзүңөр куттуктасаңар болот. Ушул азанчылардын ата-энесин куттукташ керек. Ушундай азанчыларды мыкты үндүү перзенттерди төрөп, тарбиялап койгонго. Ушундай мыкты азанчылардын башын бириктирип, республика боюнча дүйнөгө дүң этирип өткөрүп аткан Ош Мухаммад Умар коомдук бирикмесинин жетекчиси Улук Өмүрзаков азамат. Аны түптөгөн Сүйүн Өмүрзаков. Ушуларга бәле, атасына бәле. Атын атаса куту сүйүнөт деп жөндөн чыккан эмес, бекерин айтылган эмес. Жакшы инсан жакшы нерсени издейт, жакшы нерсени көрөт. Жакшы инсан жакшы нерсени жарыялайт бирөөгө. Аллах разы болсун. Ал-адан бимада бада ва бимада интаха. Азан эмне менен башталып, эмне менен аяктап атат? Азан албетте Аллах деп лафзу жалала, Аллах деген сөз менен башталып, Аллах деген сөз менен бүтүп атат. Караң. Аллах деген сөз азандын ичинде канча жолу кайталанды? Азанчылар өзүңөрдүн айтып аткан азаныңарга аябай олуттуу мамиле менен жашагыла. Карагыла. Аллах деген сөз
azanda 11 jolu geldi. Allah degen söz azanda 11 jolu qaytalanat. Arğanday matematik uşul jerde makul dep kolun boğruna ala turgan sifra bu. 11 bölünöt. Bölüngönde dagı 1'ge bölünöt. Egerde 11'din 1'ini alıp koysoň 1 kalat, kayra koşsoň 11 kalat. Bul degeni, ya abdi, ey bendem, كأن الله يريد أن يقول لك يا عبد إن صاحب هذا الأذان هو فرد أحد هو واحد أحد فرد صمد. Ey bendem, sen aytıp atkan azandın eesi bolgan Rabbin al jalgız, jeke, hiç kimge muhtaç emes, jalgız. Özümdün jalgızdığımды bildiriş üçün men Allah degen sözü senin azanına 11 ile jolu keltirip koydum dep atat. Allahu akbar. Emi Allah degen söz anın tamgası kança kagılayınдар? Tamgası 3 öyle. Allah degen sözün tamgası 3 öyle. El-elifu vel-lamu vel-ha. Elif, lam, ha. 3 ele tamgadan tüzülgön bir söz bizdin ibadatыбызга tatıktı bolgon, bizdi jaratıp ırıskı berip atkan, jakşыбызды aşırıp jamanыбызды keçirip atkan, jakşыбызга janna beşti berip jamanыбызды tozok menen eskertip atkan Allah degen söz tüzülüp atat. Uşul el-elif vel-lam vel-ha degen sözdön Allah degenle söz emes, kerek bolsa La ilahe illallah degen söz tüzüldü. Karan. İnsandın kolundan men çıgarmaçı, men roman yazgan, men akınmın degenler dağı mınday kılıp 3 tamgadan çoğun bir sözdü hiç kaçan jaratıp yazalbaydı. Subhanallah. Bir gündögü namazga aytıla turgan azan. Al azandın tamgalary 17. Bir gündögü okula turgan 5 wagt namazdın farzlarından sanı dağı 17 reketleri. Namaz farz bolgon uçurdu belgilep bizge ayginelep aytıp bergen İsra süresinin Kur'an'daki katar sanı dağı 17. İsra süresi Kur'an'daki katar sanı 17. Açыңыздар Kur'an'da. İsra süresi 17. katar sanı menen kattalgan. Buğam ne deysiz? Barına Subhanallah, Allah'ım sen barından arusun, barından tazasın, bardık kemçiliklerden arusun, barından biyiksin dep gana жооп беребиz. Subhanallah. Kagalayın azançılar, bar bolgula. Uşul ününgör. Kıyamatqa çeyin üzülbösün. Tukumуңардан hiç kaçan jaman adam çıkpasın. Silerдің uruğuңардан, urpаңардан, tukumуңардан, silerдің ушул кесибиңерди, ушул вазифаңарды аркалап кете турган азанчылар чыга берсин. Кыяматка чейин силерден азанчылар үзүлбөй чыга берсин. Айткан азарыңарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Сөзүмдүн аягында азан конкурсун уюштуруп аткан ушул Ош Мухаммад Умар коомдук бирикмесине терең ыраазычылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.